Patala patu le Samoa Entertainment TV mana tamua mai pia ai usi mai al whaafonga. Mai le whaamsinonga i le so, ua whaalea o ngā ina nei le whaamsinonga maualunga. Le whaaiunga al pale mene le ana whaasala ai ma whaamalolo le whailautusi ma le taitai o le waenga whaia le HRPP. I to tonu al pale mene mo le umielua tausanga le ana amata mai le tausanga o mawai. O le sunga tuila epa takta sa ilele maliele nga o le sui fai pule o le pā. Whatasi ai male fionga le ala i le pule rimoni ai afi o le tofi o le itu malo o fale atanu mele tolu. O ila ua ia na afia i lea mata upu. I le ave ai o le whaata ua le whaamasinonga i le vaenga whāsuru wha pui pui tasi o le whaavai. Le whaapea mai ai le whaamasinonga e ta taulawa o na yeise leo o ia itu malo i tutono o le palemeni. O se tasi o vaenga o le whaiunga le whaamasinonga i lea so. E ta taulea ona toi maua umau la tutongi, mao la alauni, mai ni aso ma le taimi ni wha malo lo mai ai ila ua nei, mai o la tiu te tutongi o le palemeni. Tule matai pēr ia tātou tala i le aso atai au, se isi atoanga, o le nei ripoti i le aso atai au. E amatatu le so iwa o le masina le neo Samoa-Leilua o lutolu na le toi anga wa amtanga renga le malo. Ma ofisa wana wha la poptonga i le 20% wha aititia, mai le tau le litise. I le whaalinga whalawa i tele mai le pulisili o le EPC i le sunga whau muitau ili toi moana. O ta waile ame se o le 20% o se whaai unga mai kāpeneta. Peta i o le a amata o no la tutongi le ta la o lua sene mo ofisa o le malo. Ai o isi ana ofisa mita i le ta la o li male unite. Mai le o a fiai a inga ma pisinisi tu maoti. Ai o le tawal cash power mo a inga. E tu maulava i le 5 sene le unite, mo unite mo mua 5. Ai silia tuloa, ono 3 sene le unite mo ainga, ai mo pisinisi e ono 3 sene. E nisi o tala ele i whaama o nia mo lianga leo whaasanga i te maitai o penina ie o papauta mane iafu i savai. Whaatau i le ngau ingo le tupe afe whaaselau tala, mai le company sa whaingarwe ngai le Pia Finance, mai ua whaalea o ngai nai el whaamsinongal na mo lianga peitai. O ta ua el whaai unga tustusia Justice Fepule ai Apirusa Roma, ai ua ia whaamao nia le mo lianga lona lua, whaatau le ngau ingo le 5 la mai lona whale whaingarwenga. O tuatu le sofitu o Julai e la wailei ungo le mta upu. Inisi o talai to alua se fulu leo o filfilia e amatai lea o ngā whaapitoa mo le whaongaina o Pasika. Mga luenga wha leo peitai. O whai vaenga mua leisi se fulu mo le lua vai aso e pe onta ua. E le whamtalanga alo i almtanga luenga o leo mwhal pui. Na sauno alo i ai kumsina o leo au pa aulongo i Tino Filipo e alo ia leo al malo fiti. I lana sui kumsina Chuki Fong Tiu. I le lato fsosoni. O le saunga le mua whaafueina o le Pasika e mua o na wao. Mo le vaenga to se fulu mua. I lalo o le onga le Assistant Superintendent of Police, Pasant Rai, ma le Inspector Yosefatu Rakaseta, le Corporal Kaminiseli Sovu, le Police Constable Misi Nadumu, ma le Team Liaison Officer Superintendents o leo afiti, Elisha Kanavanua. O le whaamoe le nei o tāpinanga malawa mo talinga malo a Samoa, i le tausanga fau le fono a tai a malo o tau plenga le chokom lua o lua wha. O le o ngau sosoani mai e foi, le Pacific Community Law Enforcement Corporation, i lalo o le Pacific Island Chiefs of Police, ma le Australian Federal Police. O le asto na ina se mawai atu nei na whai mina i taalonga tupulanga le ikalesia mea tutisi. Le ana whaatau no ina le vai aso a toa na te anei, i le lau mua o le ikalesia i whale ula. E ta tala i whanatanga a le ikalesia i le nei tausanga. Na mata ina so e ngasi ampini i taalonga ese. Le ana ta tala le kirikiti Samoa. Sasa ili ai le sinotia Amerika Samoa ma le sinotia upolu sasae. Le ipor champingi o le nei tausanga. Na mua ta tala le sinotia Amerika Samoa. Ma mau ai e iwa se fulu lima. Ile se fulu iwa le pe. Na tule upolu sae ai e iwa se fulu lima. Ma e na ole lua se fulu tolu ai na maua. Ai mai ape he se fulu ma le iwa. Ma malanga tu ai loa le motu sae. Le champingi o le kirikiti Samoa. Le taalonga la kapita i to afitu ali. Na sa ili ai le sinoti salafa i sifo. Le ana fai ai le afio anga sangone ma ave fu o lato sinoti.
Na wheloa i male au malo se sinote o polu sa ilinga o le siampini. O se talonga mataina. Mai tatangi ane le whaile le lo whali o mai ane taimi whaatulanga ina. O polu i saute e fitu. Sala whai sifo e luas fulu. Ma tie mamawa tuai ma le ipo le siampini o le taito o fitu o talonga tupulanga le kalesia mutisi le nei tausanga. I le lidi Samoa ma le sinote sala whai sifo. I le imawa e tatou talale unga o nisi o talonga. Ai o le tapunia i o talonga i le astonai. Na sauno manino le presteni, o loo mana o mia le kalesia tupulanga, i usi ustai pe o le autu o le vai aso talonga tupulanga o le kalesia. O whaanga so le vai aso nei le fono le auso whealfani. So ai mar konferenisia le kalesia au i le vai aso fau. Manuel Bloketi fai whaatasi le Samoa Voyaging Society, ma le Conservation International Samoa Ilana Polkalame, o le Guardian sa vai italu mai le aso tolu sfulo Iuni. E ala i le toe whaawawina le o le Polkalame whaalawi loa i tamaitia onga, o fōlaunga malona sao ia Samoa, malona sio manga, na malanga atua i sa vai i, ma mafuta atua i a onga, ia sanga i whaasale le anga mai le aso sfulu no Iuni, e sili le se launu sfulu tamaitia onga tulunga duana awai, mai fanga sa ai sa i pipi o lano a sanga mpopua. Whapena fo ina mafu tatu, ili sili e li se lau isi whana wa onga mai vai loa vai to muli o wha ala masatu paitea ili asolua ono ili astolu sfulu. O nisi o whana unei sa a afia o lato ai ngai no longa o le sovalu o Iuni. Ai o ta uel whamtalanga alo ia mai sosa yeti la ingfola o Samoa. Lo lato fia wo o atu i whaasale le anga mon Polkalame le Guardian sa vai. Ile vai aso o uma lo vaia. Na afiai fale a onga, mafale o a inga, il whamtalanga leisho le au waa. Ile ta ua o le mafutanga fsanga i mawhanau. Na ta punia lato wa onga, pe na afia fui o lato a inga vai tafe. Ai o seitu ta ua lea, o fia umala vai a wa o mamatamata, ilunga o le waa folau le paikea. O le Polkalame au fiai le fōlaunga po le Coral Champions, le Tree Guardians, le Wise Fishers, ma le Trash Star. O Polkalame a le Guardian sa amata mai le lua fesuluvalu, o whaia whaau lava, e whaalawa i tele aile sila fia whaalisiusio manga o whanau te lavau, e le waa folau o le paikea, na folau mai lalo tonga mo le whaataunu ina o lea Polkalame, o le mawhai o na whaataunu e le waa o Samoa le ngawalofa, ia le Polkalame sa vai ona olo iai whaale tonu ilo nafi, ai o le whaafitai, a le sosa iete le ai ngafolau, i le malo ma pisi nisi tu ma ote, i le fsosani li taunu umai le waa, pe o le ofisa o le palemia le pulenga fmlanga inga, o le ofisa waa le Trans Am Samoa, o le wafu le Pia Marina, le fionga sale longa malona faipule, fionga matamua vasati saunoa pulufana, o le pulenga o le Lucia's Lagoon, o le mtanga anuenga le vaifafo a New Zealand, i le whaatupeina o le Polkalame Guardian, e ala le Manaki Project. Ai o le whaaftai fo i whapaanga ma le MESC, MNRE o le MEF, Te Puna Marama Voyaging Foundation, the Trustees Master Navigator Cap, pe ia pātai, ma Cecilia Martin, i le tali mai mo le whaonga ina o le lato waa, e whaatino i le Polkalame Guardian i savai. A o tapena i le au waolanga walofa mo masina o lumana e sa ilif solsoni, mo le whaale leia o tūlanga mana o mia o le vaatele nga walofa. Lea olo i lalo le vaenga al society o le ainga folau o Samoa. Na wha mea lofa whaalawa i tele mai i a Samoa mo na tangata. I le wha manatuina o lana sisi ngā fu alona 5 tausanga e le li milionea si amani Tita Pullman. O lawi loa ia ngā lue ngā lofa mo le pui ngau le si o manga. Pe Samoa Entertainment TV mai e pia. Tato toi whailoa i le aswata o le alofa o le atua, soifua.